Akiaria ari mwena wa Vihiga, Atwoli augite murugamo wa SRC wa kuguithia micara ya ambunge ni mugaru na watho undu uria augite ubatie kurorwo keri. Inasema ya kwamba ukimpa mtu mshahara, ukiandika mtu mshahara shilingi 7,000 6,000, huwezi kurudisha chini hata nduru moja. Unless msikizane na huyo mtu, mjadiliane, you negotiate. Oho Atwoli ni amenereirie mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta niundu wa kuuga wonoya mahatamu ma utongoria ndagwikira thairi wendi wa ambunge iguru rigie micara. Na mkuu wa nchi president hawezi kusema mimi na hapa nikiapishwa mimi na hapa sitatia kidole ya mshahara ya hao wabunge wanaodai. Miario ĩno ya Atwoli yũkĩte kahinda kanini thutha wa ambunge amwe arĩa marathurirwo kũmenererio igũrũ rĩgiĩ wendi wa kuongererwo mĩcara ona matarĩ marehĩtithio. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Maina wa Mwangi.